seća i da li je neko zaboravio. Za mene verovatno svi, ali to je okej. Posljednji video sam snimila pre više od godinu dana, tako da očekujem da većina se začudi kada vidi da sam nešto objavila. Međutim, iz nekog razloga, baš sada, u ovom trenutku, sam odlučila da snimim novi video za vas i nadam se da će vam se dopasti. Dakle, pripremila sam jedno tarot čitanje što je namenjeno apsolutno za zabavu. Kome se ne dopada, neka isključi odmah, ali mislim da bi bilo zanimljivo nekome. Pre svega bit će zanimljivo meni, tako da ukoliko želite, ostanite. Ukoliko ne, vidimo se drugi put možda. I to je to. Sada ću da vam pokažem karte. Evo ga špil. Da ih malo promešamo. Ne znam koliko ste upućeni generalno u tarot. To je vid zabave za neke ljude i predviđanja. Međutim, mi ćemo se samo igrati. Ali generalno slike na tarot kartama su meni lično vrlo zanimljive u smislu ilustracije i simbolike koje se nalaze na svakoj karti, tako da iz tog razloga sam odlučila da vam ih pokažem i nadam se da će nekome biti zanimljivo. Sad kako ćemo to da radimo je sada kada promešam karte, izdvojit ću 3 različite karte, neću gledati naravno, i onda ćete vi izabrati uz kristale koja se vama karta najviše sviđa, odnosno koja vas najviše privlači od te 3 ponuđene. I onda ćemo da odradimo čitanje za svaku od ponuđenih karata. Tako da sad ćemo da izaberemo kartu. Ajde ovako. Postavit ću ih ovdje na sto, tako da ih ne vidim. I postavit ću 3 kristala na njih. Prvi, drugi i treći. Sad ću vam pokazati kristale. Ovi se i vide neki, ovaj se ne vidi. Evo ga ovdje. Evo ovako, malo da ih odaljim. Znači, prva karta i prvi kristal. Ovo je mesečev kamen i sad na ovoj kameri se ne vidi baš dobro kako ima jako lepu refleksiju. Onako na plavkasto, ali dobro vidite svakako već kako izgleda. Neki su možda i upućeni u njegovo značenje. Znači to je prva karta i prvi kristal. Ovo je druga karta i drugi kristal. Ovo je ametist i ovo je jedna mala kockica. U jednom videu sam pokazala i veliki ametist. A ovo je jedan onako mali, sladak, bičasti. I ovo je treća karta i treći kristal. Ovo je citrin. Isto jako lep. Sad pogledajte sva 3 kristala. Znam da se ne vide baš jako dobro, ali tako je. I izaberite kartu koja ide uz njih. I onda ću za svaku kartu pročitati
fokusirajte se. Jednostavno, onaj koji mi se najviše sviđa, onaj gdje najviše osjećate neko privlačenje ka njemu, to je taj. To je ta karta, to je taj kristal, to je to značenje. Ok? Ajde da vidimo. Prvo, znači, mesečev kamen. Karta je as štapova. Ovo je vrlo pozitivna karta koja predstavlja neku lepu novost koju ćete dobiti u vezi sebe ili u vezi nekoga bliskog sebi, odnosno od nekoga. Dakle, vidite kako ova ruka predstavlja iz jednog oblaka i daje ovaj štap na kome se nalaze zeleni listići. Dakle, dobit ćete neku dobru vest, neko poboljšanje, možda neko razrešenje neke situacije koja vam je predstavljala problem, i to će doći iz nekog eksternog izvora, od neke druge osobe, ili će vam neka ideja pasti na pamet koju niste do sada niste razmišljali. Dakle, nešto će se razrešiti vrlo brzo, što će učiniti da se osjećate spokojno, srećno, smireno. Tako da, eto, as štapova. Druga karta i drugi kristal, ametist. Za one koji su izabrali ovu kartu, dobijamo 9 štapova, ponovo štapovi. Ovo je dosta drugačije značenje od ovog prvog, zato što vidite kako držite se za nešto što vam predstavlja određenu, što vas jednostavno vam ne da da nastavite ka napred. Da li je to neka bitna odluka, možda i neka osoba, jednostavno neka situacija koja vas, za koju ste vezani, da li iz razloga neke navike ili sigurnosti, ali držite se za nešto što vam više ne služi. Također vidite da iza se nalaze drugi štapovi, ali vi se držite za taj jedan koji vam izaziva brigu. Tako da, pouka ove karte jeste da se ne treba grčevito držati za nešto što je trenutna situacija, ako nam to više ne služi. Zato što postoje druge opcije, ukoliko biste se samo okrenuli negde, ne gledali samo u jednom pravcu, u trenutnom pravcu, vidjeli biste da postoji rješenje za vašu trenutnu situaciju ukoliko otpustite nešto ili nekoga ko vam trenutno više ne služi. Također, to ne znači da taj odnos, posao, situacija, što god je u pitanju, nije bio dobar za vas u nekom momentu, ali da je možda njegovo vreme završeno. Ili treba samo da se distancirate. Ne mora nužno da znači potpuni završetak, ali distanciranje kako biste jasnije vidjeli širu sliku. To je druga karta.
I posljednja je 10 mačeva. Ova slika izgleda prilično strašno, ali također ne mora da bude tako. Znači, nešto kroz što ste prošli vas je ostavilo u potpunosti bez energije, ostavilo vas je bez nade, iscrpilo je sve vaše resurse. Međutim, simbolika ove slike nije nužno negativna, jer vidimo da crvena boja koja simbolizuje moć, nadu, život, ona je još uvek tu. Također plavo, znači voda i jednostavno mirna voda i pejzaž iza dokazuje da se ova situacija može prevazići. Kako? Odmorom. Dakle, vama je bitan i preko potreban odmor trenutno zbog svega što se u bliskoj prošlosti desilo. Odmor ne mora da znači i pauzu, znači samo smanjivanje tempa, fokus na sebe i fokus na ono što će vam vratiti energiju koja vam je potrebna da ustanete i nastavite dalje. Dakle, ne mora se plašiti ove karte, ona samo pokazuje da ste dostigli taj neki limit u davanju, konstantnom pružanju, da je sada vrijeme da vratite energiju ka sebi, ustanete i nastavite dalje. Koliko vremena će vam biti potrebno, to je samo do vas, to je lično, ali postoji dakle opomena da je neophodno da se zaustavite. Dakle, ako ovo rezonuje sa vama, ovo je znak da se zaustavite, da pauzirate, odmorite, posvetite onome što vi volite, odnosno što vama puni baterije, šta god to bilo, kako biste mogli da nastavite jači, jer vas čeka nešto dobro ukoliko uspete da prevaziđete trenutnu situaciju. Također, vrlo bitno je da znate da prekid nečeg, odnosno stagniranje, je također proces u jednom putu. Tako da ukoliko imate neki projekat koji vas je jako umorio, ako zastanete malo, dobit ćete snage, inspiracije za dalje. Isto važi i ukoliko ste u nekom odnosu koji vam je trenutno dostigao neki vrhunac, neke loše energije, potrebno je također da se povučete i sagledate situaciju realno, da vidite da li je to nešto što vas zaista može vratiti na put koji ste vi želeli ili ne može. U svakom slučaju, ključna reč je odmor. Eto, to je to. Nadam se da vam se dopalo. Ako nije, šta da radim? Ukoliko vam se sviđa ovakav tip videa, možda ću i nastaviti, ne znam. Ali eto, ovo je jedan video nakon duže pauze i meni trenutno zanimljiva tema tarota, u smislu volim da gledam čitanja i zato sam i napravila ovaj video za one koji isto vole takve stvari. Hvala vam što ste gledali i vidimo se uskoro. Ćao!